Miracle plant miracle plant uyakwazi ukuthi uyitshale ekhaya. La uzoyitshala khona ufake phansi umbe ufake imali eyiphepha, undlale imali eyiphepha bese uthela ushukela, ubese ufaka umhlabathi omncane, ubese uyayitshala ke lembali, uyisondezele nje umhlabathi, ubese ufaka amanzi kancane njalo wena ngolwezine after 12 uyahamba uphathe idrink uye lapha kusona lesi sihlahla ufike khona uthele khona idrink ukhulume usho ukuthi ufuna kwenzakaleni empilweni yakho. Uyakwazi nokuthi futhi uphinde usebenzise ugologo ijini, ufike uthele yona ijini ugologo kusona isihlahla lesi ukhulume ucele yonke into osuke uyicela esuke uyibona iyisidingo empilweni yakho, ngoba into ebalekile emhlabeni uma siphile kahle impilo ibe ngcono, ishintshe i-direction, ikwazi ukuthi izinto sithi masizenza ube khona umehluko obonakala ukuthi empilweni senzani. Noma uwumuntu ophelelwa imali noma ibhizinisi lakho liyavaleka, into zakho ziyanakala, yonke into oyithintayo iyavuthuka, kungathi kunomuntu owakuqalekisa wathi wena uyokulungelwa lutho. La masowuthole lesi sihlahla lesi it does wonders. Bathi abanye it's a leaf of life, siyakwazi ukukulapha even uthi uyagula, umuntu ophethwe ama-kidneys, uphethwe unenkinga yama-stomach ulcers, nokunye kuningi, uyakwazi ukuthi sikulaphe lesi sihlahla ukwazi ukuthi uphile. Masibonge makube kuhle emakhaya.